Evanđelje spored Jovan, 21. poglavlje. Poto Isus povtorno im se objavi na učenicite na Tiberijatsko jezero, a ete kako im se objavi. Tamo beja Simon Petar, Toma, kogo go narekuva bliznak, Natanail od Kana Galilejska, Zevedejevite sinovi i drugi dvajca od njegovite učenici. Simon Petar im reče: "Tje odam da lovam ribi," mu rekoa, "i nije tje dojdeme so tebe." Izlegoa i se kačija vo korobot, no ta noć ne ulovija ništo. Koga se razdeni, Isus zastana na bregot, no učenicite nego pozna deka je Isus. Isus im reče: "Deca, imate li nešto za jadenje?" Mu odgovorija: "Nema me." A to im reče: "Frlete a mrežat od desno na korobot i tje ulovite ribi." Tije ja frlija i ne može ja veći da je izvlečat od nogu ribi. Togaš učenikot koji mu beše mil na Isus, mu reče na Petar: "To je Gospod." A Simon Petar, koga slušna deka je Gospod, ja prepaša na metkata, oti mu beše simnata i se frli vo jezeroto. A drugite učenici dojda ovo korabot, bideći nebea daleko od bregot, okolo 200 lakti i ja vleče mrežata su ribi. I koga izlegoa na kopnoto, vidoa položena žar i vrzneja riba i lep. Isus im reče: "Donesete od ribite što gi ulovivte sega." Zato Simon Petar se kači na korabot i je izvleče mrežata na kopnoto, polna so goleme ribi, 153 na broj. No iako beja tolku mnogu, mrežata ne se skina. Isus im reče: "Dojdete, jadete." I nijedan od učenicite ne se osmeli da go praša: "Koji si ti?" Gleda deka je Gospod. Isus dojde, zede lep i im dade, a isto i ribi. A ova beše tret pat otkako Isus im se javi na učenicite po njegovoto voskresenje od mrtvite. A otkako završija so pojadokot, Isus mu reče na Simon Petar: "Simone Jonin, me sakaš li poveć od ovije?" Mu odgovori: "Da, Gospode, ti znaješ deka te sakam." To mu reče: "Pasi gi mojite jagnjenca." I povtor pat mu reče: "Simone Jonin, me sakaš li?" Mu reče: "Da, Gospode, ti znaješ deka te sakam." To mu reče: "Pasi gi mojite ovci." I po tret pat mu reče: "Simone Jonin, me sakaš li?" Petar se nažali što već je po tret pat mu reče: "Me sakaš li?" I mu odgovori: "Gospode, ti se znaješ, ti znaješ deka te sakam." Isus mu reče: "Pasi gi mojite ovci. Vistina, vistina ti velam, koga beše pomlad, sam se opašuvaš i odeše kade što sakaše, no koga će ostariš, će gi raširiš racet i druge te vrze i će te vodi tamu kade što ti ne sakaš." A ova go reče za da mu pokaže so kakva smrt će go proslavi Bog. To go kaža i mu reče: "Sledi me." A Petar, koga se svrte, vide deka ponego dođe učenik od kogo Isus go sakaše, onoj koji na večerata se beše navalil kon njegovite gradi i koji reče: "Gospode, ko je to što će te predade?" Koga go vide, Petar mu reče na Isus: "Gospode, a što će se sluči s onego?" Isus mu reče: "Ako sakam da ostane toj dodeka se vratam, tebe što te zasegnuva, ti sledi me." I taka se raznese glas među braćata, deka ovoj učenik nema da umre. Međutim, Isus ne mu reče deka nema da umre, tuku: "Ako sakam toj da ostane, tebe što te zasegnuva." Ovoj učenik je toj što gi svedoči ovije raboti i go napiša ova: "I znajeme, deka njegovoto svedoštvo je vistinsko." Ima ušte mnogo drugi raboti što gi napravi Isus, iako bi se zapišali jedno po jedno, mi se čini deka celi od svet ne bi gi sobral napišanite knjigi. Amin.